nibyo turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Banje kubasuza bifuza kugubwa neza, mboneye kubaha ikaze mwese hano kuri John Info, aho tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, ariko twibanda tugaruka kenshi cyane kubivugwa kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itariki nk'iyi ngiyi mu minsi ibiri ishize ni itariki ikomeye cyane, kuko ni itariki ya 27, ni iminsi ibiri ishize nibwo hari hashize umwaka wose inyeshyamba za M23 cyangwa se za M23 bafashe umujyi wa Goma, umujyi ubarizwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2026, nanone M23 yongeye kuva mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro bidasubirwaho. Baravuga bati twebwe M23 tuvuye mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu aho M23 irimo iragenzura umujyi wa Goma, abaturage bongeye, ubwo hashiraga umwaka abaturage ntabwo bigeze bakora ibirori byo kugaragaza ko wenda ari umwaka wagenze neza, ari umwaka wabahiriye. Bivuze ngo igisobanuro cy'uko M23 yaba yarigeze igaragaza ko mu by'ukuri ibice igeramo basaga nkaho bategerejwe, ahangaha cyaba gisa nkaho mu by'ukuri kirimo kiragenda gihagarara, kuko niba ari nabyo koko ntabwo byari bisobanuye ko uko bari babategereje ariko bitwaye, kuko mu byagaragaye koko mu byabonetse byagaragaye ko M23 mu mujyi wa Goma abantu benshi barataka ubukene, abandi baravuga bati imisoro yabaye myinshi, abandi nyine baragaragaza ibibazo by'ihohoterwa, kugeza kubwo kuri ubu bivuga ko bamwe mu bayobozi ndetse n'abagize iri tsinda ry'inyeshyamba baba batangiye kugenda basubiranamo gake gake. Ibi biragaruka nanone cyangwa se biratwereka ishusho iri guca amarenga mu mujyi wa Bukavu, ari nabyo bintu cyane ngira ngo tugarukeho n'ibijyanye n'imirwano kuri iyi saha. Umujyi wa Bukavu ubu amakuru aravuga ko usumbirijwe. Umujyi wa Bukavu amakuru avuga ko ari mwe bavuga bati niba utahiwe, niwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kuba yagarukamo, ubuyobozi bwa M23 bugiye kwirukanwamo, izi nyeshyamba zigiye kwirukanwamo, ndetse abenshi bakavuga bati hari n'amarenga yagaragaye. Ariko se koko nibyo Bukavu yaba biri vuba ko tuyibona yamaze kugera mu maboko y'igisirikare cya leta Kongo FARDC nkuko byaba byaragenze mu mujyi wa Uvira? Ibi hari impamvu bivugwa, hari uburyo ushobora kubyemera ndetse hari n'uburyo ubihakana nawe ashobora kubyemeza. Uyu munsi agace bita Kaziba kabarizwagamo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Aka gace kari gukontororwa cyangwa se kari kugenzurwa n'igisirikare cya leta Kongo FARDC, yewe bafatanyije n'abitwa Wazalendo. Aka gace ntabwo bihagije cyangwa se nkaho bidahagije, abangaba bavuye bita Kaziba berekeza Inyangezi, bavuye Kaziba berekeza Inyangezi. Ibi ngibi nibyo bita mu cyongereza towards, cyangwa se barimo gusubira inyuma, bari kuva mu bice bigaruye bakajya mu bindi bice. Ibi ntabwo bisobanuye ugutsinda kuko ni ugusubira inyuma, ahubwo bisobanuye ugutsindwa. Kamanyora ni kamwe mu duce kuri ubu ngubu dutegerejwe tugomba gufatwa ku muzo wa mbere. Hari uduce tw'ingenzi ngo gufata umujyi wa Bukavu bimeze nk'uko mwabibonye muri bino bice bya Uvira. Ntabwo bisobanuye kwinjira muri Bukavu gutyo gusa pa raporo nta tundi duce ufite cyangwa se wibitseho. Mwaribonye ko udu duce twa Baraka FARDC yabanje kuza iragaruka ikuramo inyeshyamba, ndetse ibasha kugira iki, ibasha kugaruka muri Uvira. Ni nako bimeze rero kuri ku mujyi wa Bukavu, ari nabyo biri kugenda bikorwaho. Nimubwira nti ubu ngubu umujyi wa Bukavu urasumbirijwe, ubyumve muri ubu buryo. No kubera yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gutera imbere cyangwa se zikora ibikorwa byo kwerekeza imbere songa mbere. Ntabwo ari ibikorwa byo gusubira inyuma, ntabwo ari ibikorwa byo guhagarara, bari gukora ibikorwa byo kugerageza gutera imbere. Ubu amakuru aravuga ko mu by'ukuri M23 yari yavuye Kaziba point 0 ndetse n'ahandi
yari irimo igerageza rwose kubasha mu by'ukuri kuba yahigarura, ariko byagaragaye ko ibi bice igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatanyije babashije gushimangira iyi myanya, bityo icyizere ku nyeshyamba za 23 gikomeza kugenda kiyoyoka, ari nako mu misozi miremire igiye itandukanye aho Plateau amakuru agenda agaragaza ko bitari kugenda byoroha. Ugusubira inyuma kwa M23 gusobanuye iki? Gusobanuye yuko Kamanyora nako ari agace kari kugenda gashakishwa cyane, ari agace kari kugenda kegerwa ku buryo isaha ku isaha, ku buryo umunota uwo ari wo wose twakwakira indi nkuru. Kamanyora niramuka ifashwe mu by'ukuri biraza gusiga ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se biraza gusiga icyuho kidasanzwe kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndetse mu byakomeje kugenda biragaragara ko M23 nayo ibizi ndetse ifite amakuru yuko koko ishobora kuba itari buze kuramba cyangwa se kuza kugumana uyu mujyi wa Bukavu. Bityo kubwiziye impamvu, kubera yuko hari amakuru avuga ko M23 imodoka zabo, ibikoresho byabo bigiye bitandukanye bifashishaga mu mirwano byagiye bisohorwa muri uyu mujyi wa Bukavu ndetse bigahungishwa. Ntabwo ari gusohorwa gusa, byarasohoye birahungishwa, byajyanwe mu mujyi wa Goma. Ubu amakuru yari ariho cyangwa se icyo bagomba kumenya ni uko abarimo Wazalendo bo bakomeje kugenda banagaragaza ko ibikorwa byabo ko byagenda kose bigomba kuba byakorwa, kandi bigakorwa bite? Bigakorwa mu buryo bwo kwambura cyangwa se gukura mu biganza izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 umujyi wa Bukavu. Ibiganiro byategetse ko imirwano ihagarara, ariko nubwo byategetse ko imirwano ihagarara ntabwo yahagaze, ntabwo yigeze ihagarara rwose, ahubwo icyabayeho ni uko imirwano ahubwo yarushijeho gufata indi ntera. Ibiganiro biracyasubukurwa, haracyakomeje kugeragezwa inzira zigiye zitandukanye, ariko icyo ugomba kuba wamenya ni iki? Icyo ugomba kuba wamenya ni uko igihe kigeze nibwo urugamba rukomeye, igihe kigeze nibwo imirwano ikomeye cyane mu duce tumwe na tumwe, yaba utu tw'Intara Kivu y'Amajyepfo, yaba utu tw'Intara Kivu y'Amajyaruguru. M23 irimo iratsindwa rero, bimwe bita ngo uruheno. Mu by'ukuri abandi bakavuga bati FARDC ni reprise stratégique, nibwo iza kubona iyi ntsinzi. Atariko nikora ikosa, niyongera gukora amakosa y'icyitwa reprise stratégique, ati muyisezerere, biraba birangiye, igihugu kiraba kigabwe, rwose. Ati ntago baraba bifuza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko burushaho gukomeza kubungabungwa. Kuri wa gatatu tariki 28 byari ku munsi w'ejo, guhera ku isaha 10 z'igitondo, imirwano yari ikomeje mu midugudu igiye itandukanye nk'uko byaje kugenda bigaragara. Hari imidugudu irimo Anjure, hari aho bita Bikaka, ndetse tutibagiwe na Nehere. Ni imidugudu rero yabayemo imirwano ihanganishije abitwa Twirwaneho, Lady Tabara bafatanyije na M23 ku ruhande rumwe, ndetse bahanganye na Wazalendo nayo mu bisiko bishyigikiwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Iyi midugudu bivuga ko nayo yabereyemo imirwano. Ni bimwe mu bice kugeza kuri ubu ngubu, kugeza kuri munota, bikomeje kugenda bigaragaramo cyangwa se byumvikana imirwano nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Wazalendo n'ingabo za FARDC bari kugerageza kwisubiza iyi midugudu yafashwe, mu gufatwa rero yafashwe abaho imirwano mu misozi miremire. Umunsi wari wabanjijwe n'imirwano yabaye mu misozi miremire aho Plateau, Fizi, nk'uko amakuru aturuka ku baturage baho bivuga. Amasasu y'intwaro ziremereye n'izoreje byakomeje kugenda byumvikana kugeza mu masaha ashyira mu mugoroba rero w'ejo kwa gatatu tariki 28. Urugamba narwo nyine rwari rukomeje kugenda rushyuha, cyangwa se ni ibintu bitari byoroshye, ni ibintu bitari bigize iki, ni ibintu bitari byoroshye habe na gato. Kamanyora seho bimeze bite? Byifashe gute? Iyi Kamanyora igiye gufungura, cyangwa se Kamanyora igomba gufungura amarembo yo gufata Bukavu, yo ubundi umutekano wayo ni uwuhe? Byaba bihagaze gute? Hari naho ruzingiye, katurebe amakuru aturukayo.
aravuga ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo umuyobozi wa radiyo y'abaturage ya Flash FM Kamanyora akaba n'umwarimu w'umwuga bwana Samson Fabrice ngo yatawe muri yombi n'abantu bivuga ko ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Abatangabuhamya bavuga ko yafatiwe ku ishuri yigishagaho ahita ajyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu ngo impamvu y'ifatwa rye ntaho yajyanywe ntibiramenyekana. Icyo gikorwa cyateye impungenge zikomeye mu baturage bo muri Kamanyora, cyane cyane mu bakorera itangazamakuru ndetse no mu rwego rw'uburezi, aho uyu asanzwe akorera. Ibyo ngibyo bigaragaza icyuho, bigaragaza ubwoba, ndetse bikagaragaza ko mu by'ukuri hari ibikeneye gukorwa birimo kurenganurwa n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bikomeje kugenda mu by'ukuri byumvikana mu duce nk'utu ngutu tugiye dutandukanye kabisa. Tugiye dutandukanye, bigaragaza rero ishusho y'ibigenda biba uko bwije nuko bukeye mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Bivuga ko rero uyu nguyu hakenewe ubutabazi, ndetse bigakeka ko yaba ari gutangaza inkuru zitari kwishimirwa. Imidugudu ya Nehere, Anjura ndetse na Bikaka yafashwe na Wazalendo ikomeje kwishimirwa, kuko Hibu Special Force ngo mu by'ukuri ariyo yabashije kugera kuri insinzi yo kwigarura utu duce turi ahangaha rwose muri Kivu y'Amajyepfo, niho utu duce tubarizwa. Nkwibutsa cyangwa se nkubwira yuko bigaragaza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kurushaho kugenda ifata indi ntera, ari nako bimeze kandi uko bwije ndetse nuko bukeye. Kuva ku itariki 27 Mutarama 2025 kugeza none magingaya, Madamu Nema, umubyeyi w'imyaka isaga 30 utuye mu gace ka bita Office 1 cyangwa Office A mu murenge wa Karisimbi hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, arakibuka umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 10 wishwe ku wa mbere tariki 27 Mutarama 2025 rugikubita. Ngo uwo mwana yarashwe n'umusirikare wa FARDC mu gihe habagaho kurasana hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 mu mirwano yo guharanira kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma cyaje gufatwa n'inyeshyamba. Madamu Nema avuga ko yifuza amahoro agaruka muri Goma, ndetse no gusubizaho ubuyobozi bwemewe n'amategeko kugira ngo haboneke ubutabera n'indishyi ku rupfu rw'umwana we nubwo yaguye muri iyi mirwano. Ku wa mbere ku itariki 27 ati napfushije umwana wanjye wari ufite imyaka 10, yarashwe arapfa. M23 mu by'ukuri bigaragara ko amasaso yaraturutse ku ruhande rwa guverinoma ubwo bari guhangana n'inyeshyamba zinjiraga mu mujyi. Abasirikare ba FARDC bari batangiye kurasa, ariko kandi bigaragara ko basubira inyuma. Twari dutuye ku muhanda wa Plaine, twari twatangiye kwinjira mu nzu. Abasirikare ba FARDC bagenaga mu by'ukuri bahunga basubira inyuma. Bageze iwacu urugamba rwarakomeye cyane, binjiye mu nzu mu by'ukuri ngo cyane ko byagaragara ko hari irondo ryari givanze n'ibisambo. Mu by'ukuri ngo amasasu menshi yaravuze afatwa uyu mwana, ngo umwana wanjye w'imyaka 10 hari mu bagizweho ingaruka n'ayo masasu yaraswaga mu gace ka Mabanga y'Amajyepfo, ngo nako kari mu murenge wa Karisimbi hafi y'ibitaro bikuru bya Kivu y'Amajyaruguru. Emile nawe yibuka urupfu rwa mushikiwe muto ngo wapfuye mu gitondo cyo ku itariki 27 Mutarama 2025 ubwo inyeshyamba zinjiraga mu mujyi. Uwo mwana ngo yakubiswe n'isasu ryanyuze ku gisenge cy'inzu rikamufata mu gatuza kubera imirwano ikaze. Kumujyana kwa muganga ngo byari bigoye, yatakaje amaraso menshi hanyuma aza gupfira mu bitaro. Umubyeyi aragira ati mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 27 twumvise amasasu menshi nibwo M23 yinjiraga muri Goma. Hari hakiri abasirikare ba FARDC bari ku misozi itandukanye Goma niho imirwano yabereye. Inzu yacu ifite amagorofa kandi ireba muri uwo musozi. Isasu ryanyuze mu nzu rifata mushiki wanjye muto witwaga Kenaya. Ntitwashoboraga kumujyana kwa muganga kubera amasasu, yatakaje amaraso menshi. Nyuma y'amasaha make twabonye akanya ko kumujyana kwa muganga, ariko abaganga batubwiye ko yamaze gupfa. Twabaye dushobora gutangira icyunamo nyuma, niko yabitangaje. Ubukungu n'imibereho byasubiye inyuma cyane. Abandi baturage bavuga ko ubuzima muri rusange bwasubiye inyuma mu nzego hafi ya zose kuva Goma yafatwa. Nubwo ibikorwa bimwe byasubukuwe, ubukungu ntiburazamuka. Banki n'ibigo by'imari biracyafunze. Mbere y'uko Goma ifatwa, amafaranga yari yarakuwe mu mujyi ajyanwa i Kinshasa, bituma abaturage babura amafaranga yo gukoresha
nubwo ibiribwa biva mu byaro bikikije Goma bihagera ku bwinshi, abaturage babura ubushobozi bwo kubigura kubera amafaranga make. Amafaranga yarabuze, isoko n'ubwikorezi byikoreye ngo mu by'ukuri bifite nyine hariho icyo bita imisoro ihanitse. Mu masoko cyane cyane irya Virunga, abacuruzi bavuga ko bahanganye n'ingorane zikomeye. Madamu Chantal Turinabo Bifuko acuruza ibirungo avuga ko abakiriya bagabanutse cyane bitewe nuko kubura amafaranga n'imisoro mishya yashyizwe na FCM 23. Mu mafaranga y'imisoro yavuye ku mafaranga agera ku bihumbi 10 y'amafaranga ya Kongo agera ku madolari 20 y'Amerika ku kwezi, bikaba biremereye cyane abikorera. Imisoro ngo yabaye myinshi cyane, iyo uzanye umutwaro umwe gusa ngo uhite usora. Buri munsi dusabwa kwishyura amafaranga 500 ya Kongo, waba wagurishije cyangwa se utagurishije. Mbere twishyuraga 200 gusa, none byikubye inshuro zirenze 2, kandi ubukungu bwacu bumeze nabi. Tugomba kuyatanga ku bakozi ba M23, nutayatanga baragukubita imishipano. Amafaranga ntazenguruka, sinshobora kugurisha nk'uko byahoze kubera ko banki zifunze. Niko yabisobanuye uyu muturage. Uwitwa Robert utwara moto avuga ko yagabanyije ingendo kubera imisoro myinshi ishyirwaho n'ubuyobozi bushya igera hafi ku madolari 500 y'Amerika. Reka twumve iby'uyu muturage nawe. Muri make mu bigaragara, abaturage mu mujyi wa Goma bakomeje kugorwa n'ubuzima. Robert utwara moto ati biragoye gukora akazi kanjye kuko taxi kubera imisoro myinshi. Uretse amafaranga 2500 ya Kongo twari dusanzwe dutanga buri munsi, ubu badusaba icyitwa ngo fitnet ya madolari 70, uruhushya rwo gutwara imodoka rw'amadolari 120, isuzuma ry'imodoka rya madolari 280, n'ubwishingizi byose hamwe ngo birenza amadolari 500. Niko uyu abisobanura. Atukwihangana ko abaturage n'isubukurwa ry'ibikorwa bimwe, bivuze ngo hakurikijwe ibiri kugaragara ukwihangana ko abaturage kurimo kuragenda gushira. Ati nubwo ubukungu butameze neza, abaturage bagoma bagaragaza ukwihangana. Bamwe bahangayika imirimo mishya yo kwibeshaho. Amashuri yarangije umwaka w'amashuri wa 2024-2025 ngo kandi umwaka wa 2025-2026 watangiye muri Nzeri. Ingendo zo mu mazi ku kiyaga cya Kivu hagati ya Goma na Bukavu zarasubukuwe, ariko ikibuga cy'indege kirafunze. Ngo ibi bigabanya ubuhahirane. Patrick Bashombana wahoze akora imirimo yo gupakira no gupakurura ku kibuga cy'indege cya Goma aracyafite icyizere cyo gusubira mu kazi, cyane ko imishyikirano y'amahoro ikomeje. Ati nakuraga ku kibuga cy'indege cya Goma ariko cyarafunzwe. M23 imaze gufata umujyi, ubu ndi umushomeri, mbayo nta kazi, birangora kwibeshaho. Ariko numvise ko imirimo yo gukoramo ibisasu ku kibuga cy'indege yatangiye, kandi hari bigano biri kubera i Doha hagati ya leta na M23. Turizera ko tuzasubira mu kazi vuba, niko yabitangaje. Nyuma y'umwaka umwe Goma iracyari mu maboko ya M23, nubwo igihe cyatambutse umujyi wa Goma uracyagenzurwa na M23. Abaturage bakomeje kubaho mu bwoba, mu bukene ndetse no mu rungabangabo, ariko bagakomeza kwizera ko amahoro n'ubuyobozi bwemewe n'amategeko buzasubiraho, bityo ubutabera bukagera kuri bose. Abenshi bavuga ko hari abibwe, abasahuwe, abiciwe, abahohotewe. Aba bose ngo bategereje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bube bwabaha igisubizo ku mibereho mibi babayeho. Kubera ibura rikomeye ry'ingengo y'imari, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa ubutabazi bwihutirwa batangije kwa gatatu tariki 28/2026 Kinshasa ubusabe bwihutirwa bwa miliyari 1.4 z'amadolari y'Amerika agamije gufasha abaturage bugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi mu mwaka wa 2026. Aya mafaranga agenewe gufasha abantu miliyoni 7.3 mu gihe abagera kuri miliyoni hafi 15 bafite ibibazo bikomeye by'ibanze nk'ibiribwa, ubuvuzi n'ubwishingizi bw'umutekano. Iyi mibare igaragaza igabanuka rikomeye ugereranyije n'umwaka wa 2026, aho abantu miliyoni 11 aribo bateganyijwe gufashwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OECA rivuga ko iyo ngamba igaragaza gushyira imbere abantu bafite ibyago byihuse byo kubura ubuzima bitewe n'uko ubushobozi bw'imari bwagabanutse cyane.
mu mwaka wa 2025 ingaruka z'ibura ry'amafaranga zagaragaye ku buryo bukomeye. Ibigo birenga igihumbi byita ku mirire y'abana byarafunzwe, bituma abana barenga ibihumbi 390 bafite imirire mibi ikabije babura ubufasha bw'ingenzi. Nanone abantu bagera kuri miliyoni 1.5 babuze serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze kubera gufungwa kw'amavuriro kubera imiti n'ubushobozi buke bwo kwirinda ndetse no kurwanya indwara z'ibyorezo. Ubufasha mu byo kurya nabwo bwaragabanutse cyane kugera kuri 73%, bituma abaturage batishoboye barushaho guhura n'inzara, ubukene bukabije ndetse n'ibindi bibazo kugeza uyu munsi bigaragara ko bibugarije. Mbese Goma ni urungabangabo. Abaturage baravuga bati butinze gucya ntabwo tuzarota Goma isubira mu buyobozi. Ati ko uyu munsi biragoye cyane, ducaginga imisoro myinshi kandi aho amafaranga ava ntiyagishoboka. Ku mibereho y'abari mu mujyi wa Goma wabivuga bukira bugacya. Umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi bwa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Bruno Le Maire, yavuze ko guhuza ibikenewe byinshi n'amikoro make bibatera gufata ibyemezo bigoye cyane. Yashimangiye ko hakenewe inkunga ikomeye kandi nshya kugira ngo babe gufasha abaturage kubungabunga icyubahiro cyabo ndetse no kwirinda ko amamiliyoni y'abantu babura inkunga irengera ubuzima bwabo. Uyu mugambi w'ubutabazi waje mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bukomeje guhura n'intambara n'imvururu zikomeye kuva muri Mutarama 2025, cyane cyane muri Nord Kivu, Sud Kivu ndetse na Ituri. Izi ntambara zatumye abaturage benshi bahunga, zituma gutunga ubutabazi bigorana kurushaho kubera ibibazo by'umutekano n'iteze z'ubuyobozi. Bruno Le Maire yahamagariye impinduka mu buryo bw'ubutabazi mu buryo bikorwamo, avuga ko nubwo ubutabazi bukiza ubuzima butakemura imizi y'ibibazo kandi ko amahoro n'ibisubizo bya politike ari byo shingiro rirambye. Yongeyeho kandi gushimira ubwihangane n'ubufatanye bw'abaturage ba Congo, cyane cyane imiryango yakiriye abahunze ibagaburira kandi ikabacumbikira nubwo ifite bike. Yanimukije ko leta ya Congo ifite uruhare rukomeye mu korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Nubwo ikibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kidakunze kuvugwa cyane ku rwego mpuzamahanga, gikomeje kuba kimwe mu bimaze igihe kirekire kandi byirengagizwa ku isi. Ku rwego mpuzamahanga, ihagarikwa ry'inkunga y'ubutabazi itangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagize ingaruka zikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Gahunda y'ubutabazi no 2025 yari ifite agaciro ka miliyari 2.54 z'amadolari, yatewe inkunga ku gipimo cya 22% gusa, nubwo Amerika yari yaratangaje ko izatanga miliyari 2 z'amadolari mu 2026 mu kigega cya Loni. Irashaka no guhindura uburyo ubufasha mpuzamahanga butangwamo. Ese uburyo Amerika ishaka guhindura ntibushobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bugajwe n'akaga ariko batahisemo? Reka tubitege amaso turebe ejo habatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hameze gute. Twakwitega iki? Ibi byose nibyo kwitega koko, ariko ikibazo nanone cy'imitwe itwaje intwaro igaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu, abenshi bavuga ko iramutse ihagaritswe cyangwa se ibikorwa byayo bihagaritswe aribwo byabasha kubaho ko umutekano n'amahoro biboneka muri iki gihugu.